Central Lairam Longtlai, the Lairam Times Minin, and Kut Kanin Tlai na, Tho Ni Kulili, Tho Zarkatnak, Thawngchimnak, kan ngay lai cha, adi dong tiang rak ngai chiao dingin kanin som na, Thawngchim tu mal som tluang. Chinland Opposition ni ral sang milu rel nak an tua mi an chaw lang lowi fak pi in an dau kal Tho Ni kulali Tho Ni thum a Chinland Opposition ni cha than an chwa mi a ral sang ni mizapi du nak telawin team nak election tua nak ding cha a milu rel nak an tua mi zai man the pi nak a lowi milu rel nak an tua mi chu fak pi in an dau kal kum thong ni kum kul liao Myanmar ram team nak result azo lo in mizapi nol nge nak chu team tu ral sang ni Myanmar ram huapin ram khel kalpi atim mi hi a lo tling lai lo chun ram ki pe tlai nak zonga an lo cham ral sang ni milu rel nak cha a asadu tha chu ral sang nol nge nak munding vule chung ram kip sina mit mai tha mu adu cha a mizapi lungtlin nak telawin thim nak to kho nak ding cha a ase ral sang ni milu rel nak antim mi hi milu rel nak declare in an mu khol lai lo an ma ral sang ok nak mun kho ding kha an du mi asi cha a himan tuk lumput thi chu Chinland Opposition ni ado kal chu cha a Chinland Opposition ni chun ral sang milu rel nak chu a chaw hlang lo hleya fak pi in ado kal hi ral sang milu rel nak abom chan tu phu shwai tu na chu fak pi in an chunga lai rel nak to piak an silai tia Chinland Opposition ni an than Minister Dr. Lian Mung Sakhong le Minister Dr. Ngai Tam Ong Dir Mun ICNCC ni chulkal antim na Interim Chin National Consultative Council ni National Unity Consultative Council and UCC sina Minister Dr. Lian Mung Sakhong le Dr. Ngai Tam Ong Dir Mun chukal nak cha an trial Interim Chin National Consultative Council ni chun arwang phun ronga Minister Dr. Lian Mung Sakhong chu Interim Chin National Consultative Council IO in National Unity Government sina thla mi asina in Dr. Lian Mung Sakhong chu Interim Chin National Consultative Council in Tho Ni kulil thum vaute ni hleriat a chuak I Interim Chin National Consultative Council chungtel city lo cha a Minister Dr. Lian Mung Sakhong mun ma a Dr. Kenton Lin ni I role se tia Interim Chin National Consultative Council ni National Unity Consultative Council NUCC sina cha antrial chun Deputy Minister AG Dr. Ngai Tam Ong chu Interim Chin National Consultative Council IO in National Unity Government a thla mi asi tuwa chun Dr. Ngai Tam Ong chu Tho Ni kul le thum di pa niruk a Chinland Council a fun cha a Interim Chin National Consultative Council a tel mi city lo tu cha a Deputy Minister AG Dr. Ngai Tam Ong I role ding a salai mangbi thang si se tia Interim Chin National Consultative Council ni National Unity Consultative Council NUCC sina Tho Ni kulili jing ni leikwa a chakwat an trial mi chu Tho Ni kulili Tho Ni khat zana online a an I thla poi swal Chinland Opposition phim thiam lak rian mun lei shwai nak in Central Lairam ral zam siang hak chia phim thiam nak kong chei Federal Democracy phim chon nak phunglam man kho nak ding cha a in pa rama a ummi East Lairam ral zam siang in na itel kho nak ding cha aran nakin chanchoter a her chucha Central Lairam Longtlai a Tho Ni kulali jing kulenga in kulasaria workshop to ase ral zam siang in somli in palai an kai khona ral zam siang in cha a bom chanak tlompal zong pek an si tia Chinland Opposition Ministry of Education ni Tho Ni kulali Tho Ni nia an than Chinland Opposition Ministry of Education Minister hi Lairam Opposition LADC Chief Executive Member School Education le Social Welfare azo khentu na he zong tonnak an nge Chinland Opposition Ministry of Education ni East Lairam ralzam na chu India ram siang in akai mi na alam kipin bomchan izwam dingin tim to anak ange
vulei chung kum upani longtlai mannaka pu JB Van Hoi ni khwal pichal in manpi International Old Age Day longtlai veng pi Laiholh la Tho Ni koleli Tho Ni khat mannak chu pu JB Van Hoi EM Social Welfare LADC ni khwal pichal in manpi na hi chan mannak hi pu lalthangmoya Vandir Vice President Lairam Upapul General Headquarter longtlai ni ashwai I thachamnak chan manchol khwal pichal pu JB Van Hoi EM Social Welfare LADC ni chun kan lai mi phun hi chu hlan kan I thitruai nak a ram uk boy tanga felfai ten ukna kalpi mi kan si chun kan pile pu chana ram uk boy pau chu khwale ram do tu tak tak an raksi chu long hla kan pile pu ni Bangladesh tiang chia an rak khol ton ni hin vulei chung huap I upale ni chan kan man kho I asung loi hringshan ni hin chan man na ka rak itel kholo mi na zong upat nak he nanza kan tlai na Lairam upa kan si bantukin le lai mi phun kan si bantukin le kan ngal chiao bang kan khwalpi longtlaya Laiholh kan choi sang tak tak tilo chu cha upa leni kan fale tule sina thlai chi tharvor in kan Laiholh hi mangwar chin na usi achang chomi vule khwa chan phim thiam nak chana tule fani ma nak upat an ji za upat thiam zong hi abe pi ngai ngai tia for fial nak bia zong achim pu JB Van Hoi ni chun hi Lairam Upapul hi fektele tluang tlamin kalchin selo Lairam laifa laimi phun cha a pa chan chang tu upa nan si zong hi chang tharmino longthin a atharin nung than se kan pile pu kan nu le pa na he minung cha a chun asung loi bik an si tia achim hi chan man na ka Lairam Upapul General Secretary pu TL Rinmoy ni Lairam Upapul dir ning chang kong le an lam tluan kong report apek Lairam Upapul Treasurer ni tangka an mu ning le man ning kong report apek phone pu ke shekung ni Government Longtlai College week kharna khwal lian in manpi pu ke shekung MDC and Leader of Opposition LADC ni Tho Ni koleli Tho Ni khat a Government Longtlai College week Tho Ni koleli closing function CY Laiholh Longtlaya to mi chu khwal lian in manpi na khwalian pu ke shekung MDC and Leader of Opposition LADC ni chun Government Longtlai College chu kumkul leng arak chuanna college asi changkong achim Government Longtlai College chan chhonak amu kong le hinaken chang choding in achim NAAC accreditation tra college ni ange kho nak nga asi kho chung I zwam ding in bia ria na Longtlai district a chon nak sangbi kan nge chun college asi cha a siang cha chim le siang hak chia chu ram cha thlalang bantukin zo khunmi an si kong kan ram higher education standard chu nanma a ngat cha a lo tlin nak sang phan pi dingin Lairam ni kanin ra chan na tia achim Puke shekung Leader of Opposition ni chun college siang hak chiana chu nun phung kil kam dingin acha na leya environment hum hak kong thiang hlimna kong a her mina cha a thihlut kong an chon liao mi cha uklong silawin cha ukdang rel izwam dingin le midang sina longthin dik le thiang hlim keng chiao dingin bia aria na Puke shekung MDC and Leader of Opposition LADC hi pu tilal eng mwana MDC Longtlai 3 Samuel Laldong liana General Secretary ZPM Longtlai le ZPM shrai to dang ni anzul Government Longtlai College hi kum thongkhat le zakwa le somriat indir asi tu liao hi siangak chia zakni le somsari le pahni an liao asi hivial hi atu tan kan Thawngchimnak chu asiri azau tu le angai tu nanan di lak chunga kanilom maizar leya kani tong than te na lai